Acara selanjutnya Mauidatul Hasanah sekaligus pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Jamaluddin Tamrin SPD. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng bersama staf yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Botopeno dan seluruh unsur pemerintah yang sempat hadir. Yang kami hormati anggota BPD, Bapak Imam Desa, Imam Masjid, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidik, tokoh anak-anak, tokoh wanita, kesemuanya tanpa terkecuali. Wabil khusus kepada panitia pelaksana, panitia pembangunan masjid, ibu-ibu, ketua majelis taklim bersama dengan anggota, baik yang memakai baju seragam, begitupun yang belum, saya hormati. Baik yang bajunya sudah lunas, begitupun yang bajunya masih dicicil. Yang masih dicicil saya doakan mudah-mudahan cepat dilunasi, amin. Yang kamu pemakami berarti yang kamu pada lepe. Majelis taklim itu majelis taklim. Majelis artinya tempat, sedangkan taklim artinya pengajaran agama Islam. Jadi majelis taklim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran agama Islam. Makanya tuh ibu-ibu ya ko majelis taklim dena to heran narik ko macai mengaji, macai masalah badar, macai makasida, nasabak memang nak guru. Itulah majelis taklim. Ya ko majelis taklim tubuh deni satu mak gosip deni sesuja-ujae, deni semacarita mondrie, deni segoyak-goyak kongka elekton. Seolah dena akor ko majelis taklim. Bahkan biasa ya opo makadang asal kami majelis taklim insyaallah aman di jama-jamang. Nasabah memang alena metoje na mamiraja ki alena to, mamauli ki alena to, angka boting alena to, angka tau mati alena si mangaji. Makanya biasa wala istilah maka asal kami majelis taklim tanani mo goyang. Aman itu jama-jamang insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Angka dua jama-jama Bapak Ibu merajingi jamah masuk saya pegau nasa tomatoy. Tiga na yero. Yang pertama ya naritu manitu baru manre koyolona matuan nah. Serba salah kiye melo i cede yanre ya kita orang i makade matuai cede minanre cede to miranule jama melo i mega yanre
apalagi narik kumalupu timpue nama rifa-rifa ya kita orang makadai matuai Muhammad capu barra itu masuli apa mana je barra mako kwewe. Ini pertama. Yang kedua, jama-jama marajingi jama masu sepego ia naritu toma bicara kuyolona tomace tomacara kuyolona guruta ayana kana kaya mako kwewe mapamula nangi toma-toma labita pak desa na bahas meni CDR masalah Isra Mi'raj menre si pak kawa aga pi melo ifau na pura mana nih roh melo mani pembacaan doa. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun kenangnya roh na sampaikan ipak kawa bahwa saya ini akan diusahakan memberikan ceramah sampai masuk waktu sholat asar. Iya tuh Pak Ibu tabe ya koma ceramah ka biasa mato meta biasa mato cinampok mi tergantung situasi. Apa nama to melo ka meta macarama ya koma ceramah ka kwewe macarama to kiko tuh upaja itu. Apalagi ya Pak Ibu tabe de usandro tapi bisa tau kocau ni acara mang apa mega tustas Muhammad tak dampak ka ustaz ya mega tustas dena isal deni sangalena maka tau baju mama tu Allah canunu ni jamae na tatukan ni uluna ko tembo nasa mi matapa padahal teti ni lona tau matindro na itu paja ini makanya kayak macarama Pak Ibu deu meta tu asal wita bas situasi ya pale ko makasih wita jamaah fatarwi jangan ka makada tamu waktu asar aku parli masam pajangan asar ka isambungi sih pokokna kota nedi cau iya loyo angkat lu tanran atau ko cau ni acara mang tabe tak dampeng ka kon kana matu para ada yewe ufaja ini tuh pertama kapan ia tu jamaah napasi tangani jange si bawa ustase cau ni tuh tegi jange kwewe kaya yase jadi komatu wita jamae ang kasipura sinatanga jange natanga si ustase nita si jam tanganna nita si apena nita si ustase cau ni tahu itu paja ini itu pertama. Yang kedua tandra-tandra na ko tahu ya cau ni acara mak bapak ibu kapan ia tu tahu napa si selle ni tudangi aje na kiri si bakanang Cagutoni itu tapi tabe pa toma-toma labiki ya po ko tomato ade na marigagah baka koto pa ye ko ye pa namanya mata sat di kota pendre tu taswali de na marigaga tapendre no tu taswali melauma aja lalo tapendre duai pa makalelelada yita pada mana itu to purlada ikan na. Kemudian yang ketiga tandra-tandran ko cau ni to ya cerama kapang iye tu jamae si selle ni more natanya waktu Pak Bosing. Biasa tu tori more jamae dia apo ji na bosi cau ni itu paja ini. Jadi salah matu kong kana salah sedin na ye tandra-tandrange namo makada ki fatarru lo faja itu di. Tapi ye kode to pagaga insyaallah. Usahakan ilat tu asara insyaallah. Jadi ibu, siapa ki? Ibu, deto cakar dulu kah? Ia tu meraja epa ibu, isa na meraja sempajang. Ia kong katau pa tabe bu ustaz to bimacarama. Namo boleh vega. Namo maga tanri na sikola na yakin dan percaya asal peringatan Isra Mi'raj topi macarama pasti masalah sempaja na bahas. Sempajam itu tahu itu mas sempaja bawa tur cerita. Ye kon ke ustaz pak ibu topi macarama mak beri hikmah Isra Mi'raj ndatori masalah abene ngamina cerita ngeki tak dampeng ka ustaz melo mak bene itu. Na sabah isa na miraja sempajang isa na sempajang pak kasiwang isa na pak kasiwang asom palori pongalatal jadi kong katau pa ibu torilo mamiraja na mo degaga undangan na lauto na de na sempajang tak dampeng ka de panalisa miraja na itu agan na mi pale malisa mika na bawan na ero na tari kantong itu rini cali sur mama lisa de panalisa miraja na sabayar nani isa na meraja sempajang
Sinin atau mata malabiki nanya sila suram malabiki yang kere maseri fong Allah Ta'ala. Engka apa-apa nasa guruta peristiwa dekna wajib iperingati, akan tetapi dianjurkan. Tegana yero pertama peringatan Maulid. Kapan dilaksanakan ini? Bulan Rabiul Awal, bahkan biasa Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Biasa patampula tahu ya, Maulid ya. Yang kedua, peringatan Nuzulul Quran. Kapan itu? 17 Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu peringatan Hijratul Rasul. Malaikat dapuranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? 1 Muharram. Dan yang keempat, yaitu peringatan Isra Mi'raj pada toha engke ilaksanakan rilalan na iya waktu. Iya we apai peristiwa Bapak Ibu, dekna wajib iperingati, akan tetapi dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya yang bisa dijadikan pedoman patokan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya nabita dekna tapalan supaya Ibu ipamir aja. Ada yang melatar belakangi engke pas berenah. Yer watue riasengi amul husni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Nasaba yer watue si tola-tola pacobai kande nabita. Yer watue amorena nabita riasengi Abu Talib mati. Kemudian engka pendapat maka datang ngeso engka to maka da 5 minggu mati tu benena nabita riasengi Khadijah. Yero Abu Talib iene amorena nabita tungkai nabita rawa inabita bahkan paguri nabita dangka paguri nabita mapiara bembe bahkan iena ro amorena nabita mancaji palapi arona nabita alena tori dampingi wi adurena pala baga masalenge na iena mati pa ibu taniha karena amateganna nama senyawa nabita yari gadakan ni sera ini nawa nasabak nabita na paham matu maka da mati me matawi ke gatoki me lolotan na mati ki ia miro pasarala da inabita nasabak iyewe amurena ya sange Abu Talib engkai mati depa na sempak baca kalimat la ilaha illallah. Bahkan nabita Bapak Ibu batena kasih luar biasa amore baca maniha kasih dah sisa mo bawang yero kalimat la ilaha illallah supaya mage engka matu ala sakku mewe ko sori munrina pong Allah Ta'ala. Nasabah maka dati nabi tamangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Niki kita baca kalimat la ilaha illallah wa tunna ifamadang maka isa surugai. Batena nabi ta berusaha na pudangnya more na baca mani kasih amore sisa mo bawa nasabak madan ya Abu Talib. Tapi denule baca Bapak Ibu nasabak magai angkat Abu Jahil. Angkat Abu Jahil maka da aga na pudangi maka da Abu Jahil na pudangi Abu Talib aja lalu mu baca itu nasure Nabi Muhammad nasabak magai kapan mu baca itu berarti musalaibi atur yolongammu. Jadi Nabi tatori bici amorena sarikom mengina baca yero kalimat la ilaha illallah angkatui Abu Jahil macam ini nasabak upan nasa mu baca itu musalah itu ateriolongamu. Sehingga dalam riwayat Abu Talib mati de pana sempak baca kalimat la ilaha illallah. Ada hikmah yalak ke Bapak Ibu hikmah pertama maka de yero ya senge deceng angkatu tuja. Yero ya sange topego deceng angka tu terima apa kali ali bapak-bapak ibu-ibu tabe tadam pengeka jama-jama tata jama itu madeceng apa anu madeceng memang tapi yakin dan percaya tori angka tu apa kali ali tori angka tu halangi ki ye kong kamakro bapak ibu akadabani lalangatita anggota siji Abu Jahil iya yang penting aja tak pulangi maka Abu Jahil kok macam itu. Itu pertama. Yang kedua hikmah yang kedua maka deh amurena nabi tapak jelas-jelas nabi
Iro hidayah enak tanya ami to boleh ko Allah taala ye ko tahu mi berusaha pa angke na bitahe betuan nada de tu na yamanan na to makasinge agama na yari ka to makada ustaz ni anu majalis taklim anu makasimana ni keluarga na de pak ibu. Ini yang kedua. Nah kemudian selanjutnya angka makada talungaso angka to makada 5 minggu matena Abu Talib mate tui benena nabi tayasange Siti Khadijah. Ni gero Siti Khadijah ibu, yero panguluta Siti Khadijah satu-satunya makunrai nonroi masalah pengala taala. Bayangkan ibu, pengala taala masalah ku panguluta Khadijah. Maka memang sifat na yero. Aja nana ini pengalat aja nana Pak Bupati aja nana Pak Kawa masalah Pak Desa na bawa bu masalah kuidi wele wala dari utah salana Pak Desa salama eko siruntuk si pemat tawes asal nga ako Pak asal salana Pak Desa salama tapi eko katallu ni tori masalah Pak Desa yari ka Pak Dusung tak dampeng ka Bapak Ibu tak kapesa nyaleta nole tu kapa angka salata nole kapa de patapura tawaja apa jatah pada nana sampaikan itu motor Pak Desa. Iya be pangulut Khadijah pengala taala maseleng. Maka memang jero sifatna pangulut Khadijah. Pangulut Khadijah ibu pertama dena ikke. Dena masike. Iya pangulut Khadijah tau sogi akan tetapi watunna madah watunna lepu pakiang iya na pakewe Arab arwa pulona tepanna pak ero nange pakian na pakewe. Padahal tosogi mage capu manangi agaganna nalingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palebay agama salagnya. Yang kedua, pangulut Khadijah nacian Nabi tamassu saliwa bola nariko elei nariko de napura nafandri ele. Ibu, oh ibu, deto to cakar udah gaje itu. Deto, makomato kira itu ibu. Ibu di, makomato kira. Taca mesulaketa kode nang kata fanrele. Maka motor budi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita. Alhamdulillah Pak. Maka motor kare. Naca lakena mesu kode nang kata fanrele yolo. Kemudian pangulut Khadijah. Angka sewa waktu bu Pak. Matangangi manasu. Depa na manasu nanrena pangulut Khadijah. Tapa angke nabi tatamah. Kerai pangulut Khadijah. Masih lagi Nabi Muhammad SAW magi tu tatari apakah masaraki nasaba capu gagata aga nasa pangulut Khadijah surona pengalatala taniha karena ia runangi masalah warang perangi capu kerak magi pale utari nasaba angkani itu vole deva nama nasunan reku. Jadi luar biasa bu biasa matok ini bu tari makrodi ya komatangangi manasu depa nama nasu nanreta natapeng kani ambo anak ta boleh galunge boleh darai boleh kantor biasa matok taribu di nasabak mage depa nama nasu maka de ibu-ibu biasa moka tari ustaz tapi tanya ero angkana ambo anak kulisu tari mage pale najinna mak rumpuh nasabak manasui iya pangulut Khadijah tari nasabak mage depa nama nasu anrina nanrena angkani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ye naro pasabarna matena Abu Talib matena pangulut Khadijah angkai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakannai sara ini nawah. Angka to perlu dibahas na tom tala bikin kahadir maka de yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ipa Isra Mirati ibisaiwi jolo atinah. Nasabak dalam riwayat yero nabita weka apa ibisayatinah pertama pada umur 4 tahun matangangi macule-cule yang kedua umur 10 tahun wattuna melo tama balega yang ketiga wattuna bunga melo terima wahyu dan yang keempat wattuna ipa Isra Mi'raj pakutanana magiro na ibisay atinna nabita apakah macaripai jawabannya tidak anu mapaci pak ibu ipacingi maka pena tatambay pacina yetona romanca jisara idi umakna nabita narekomelo ki mas sempajang musti ipacingi palewe yarega tomak jenne payolo apa ye kung katau bapak ibu
mas sempajang na de gaga jenne na de na sempajang ye tu tahu aga paling na pegau olahraga mi bahkan namo mas sempajang namo pura ki majenne ko mas sempajang ki de na assa jenneta tentu de to na assa sempajata la salata liman la wudu alahu de gaga sempajan na punai tau de na makasi jenne na makanya pakasingi jolo jenne ta bapak ibu na paki mas sempajang ibu oh ibu ya ko makutana ka jolo ibu maka da siaga pasi rokon na jenne ero ada berapa rukun wudu siapa si rokon na jenne ibu enam rukun na jenne pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Bedakan membasuh dengan mengusap. Ayeko ulue tari itu kotomala wai degaga na wai macik kurna pependre kulue. Apa angka tu biasa mak jene ya komale wai angka mo pa wai ko langsung na pendre kuluna tamay matuk masigi herang itawe na samanang kaje tau mak bosi na tala pala na suwe ternyata salah-salangi batin mak jene. Kemudian yang kedua tertib ke gaya tertib bapak ibu ya senge tertib mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Jadi kong katau mak jene malam iwe ko siroe napa dambang aja na boloi berarti de na tertib pasan na yero na sabaya sange tertib ipondriolo mondriolo mondri ipa diolo wi kaki aje kanange napa aje kiriye. Kemudian hati-hati toki ye ko majene ki bapak ibu taparatikan yolo yero nange aje taro marica mana moga na sabaka apa de na marica sampai mata kaki berarti de tu na asa jeneta bahkan sina tom-tom lebih kan kahadir angka sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matangangi joka si bawa sahabat narate se dia kibur lepangi Nabi tah na podangi sahabat maka da sahabat angka tau yawe icalla we herangi sahabat surona pengalatala manangka je icalla ye tawe na ye na tawe tau matinulu mas sampaja dena lilu wattu manangka icalla ternyata pas sabaran na icalla purai mak jenne dena mapica amputuna suali pas sampajamo pak ibu pura mi mak jenne dena mapica amputuna suali maga naro kira-kira tabe tau de esi senang kana mapica amputuna gara-gara we jenne apa sedangkan ngenangi pas sampajamo pura mi dena mapica amputuna suali gara-gara rone callah jadi pakasingi jolo ko mak jenne ki sinatong talabikan kahadir. Nah kemudian selanjutnya Isra dan Mi'raj. Isra ini adalah peristiwa langka, peristiwa fenomenal, peristiwa luar biasa. Kenapa saya katakan langka? Nasabak wekasi sabawa terjadi di negara mundri. Ya kong kata pak ibu maka dia protoka ipamer aja tak dampeng kak. Tapi itu tau ma peresah angka tu kelainan. Di negara sisa bawang. Kemudian kenapa saya katakan luar biasa? Nasabah dua peristiwa terjadi dalam satu malam, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi mendre ri langit pertama sampai langit ketujuh, kemudian ri Sidratul Muntaha tamaku al-mustawa siruntu Allah Ta'ala terima sempajak. Aga hikmayala ke bapak ibu maka deh ye komelo ki salama lino salama toki kuahira pakasingi we hubungata secara horizontal pakasingi itu hubungata secara vertikal. Nah sabairo nangi Isra Mi'raj perjalanan Nabi secara horizontal sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi secara vertikal. Jadi komelo ki salama bapak ibu pakasingi we hubungata lori padata rupa tahu bilab dipa pakasingi hubungata lauri puang Allah Ta'ala. Nasabak ye kosi dimi makasing tak dampeng kak tanya apa yaitu apakah makasih mi hubungata daripada rupa tahu tapi dia nama kasih hubungata lauri puang Allah Ta'ala yari ke makasih hubungata lauri puang Allah Ta'ala tapi dia nama kasih hubungata daripada rupa tahu. Nasabak angkat tu makro bapak ibu insyaallah dia to kagak ko kampungnya
liwa galakna tinuluna mas sempajang, liwa kasih rajinna mak berejama, tapi tak dampeng ka apa sulapa bali bolana desisan gaga dia wasi wadah. Deto ka makor ko budi si bombe jena gara-gara cede bawang, apalagi mako kewe dena nameta ki tanggal 14 meloni pemilihan gara-gara cede bawang. Apa memang maka demi itu Pak Bapak Ibu guru tak angka memang teluta madari pasti salah tahu. Agero teluta pertama tahta, yang kedua harta, dan yang ketiga wanita. Tahta, jabatan, pangkat. Teta ni makok pewe. Ye makok pewe Bapak Ibu si sele itu tahu si curigai, si sele tahu si tapu-tapu, si sele tahu si uja-uja, mega tahu mak bali bola Pak Ibu, dena sewa ada gara-gara beda pilihan pada tonasan langit Pak Kawa, Pak Desa, mega tahu tak dampeng kak padahal ye ko politik Bapak Ibu, gangkalo na leyase aja tapalat tu kotita. Nasaba ye kota palat tu kotita yake tahu ranginakan laki matu PDA. Ayah sa PDA pediati. Gangkalo na layase, yakin dan percaya pura ni patentu maka da ye matu menre aja na tomelo si salah-salah Bapak Ibu. Kemudian angka to Bapak Ibu liwa besana makasih jena makasih hubungan na rifadana rupa tahu to si runtuk na mecawana na rekolalo ki koyo yolobolana no biki lepang ye ko lepa kini burangi kopi kong kagolana na sanggaraka ikong kotina liwalada besana makasilada je tahu tapi tak dampeng kak sayang 1000 sayang deto sia kasih na sempajang maka kutu mas sempajang tak dampeng kak tanya apa ye ye komelo ki salama Bapak Ibu pakasingi hubungan daripada rupa tahu kemudian pakasingi itu labi-labi pa hubungan ta lauri po Allah taala ye naruh hikmana ipa Isra Mi'raj nabita de na langsung ipa miraja nabita na sabak mage kita ini dianjurkan pakasingi hubungan daripada rupa tahu labi-labi pa lauri sese arajanna po Allah taala. Nah kemudian selanjutnya sini na tamu-tamu labi kena sila sura labi yang kerema seri po Allah taala. Waktu na ipameraja nabita tentu apa ni Pak Ibu yang kalingah maka dai angka se di jin ya senjin ifrit ye naro ganggu nabita itu na ipameraja jadi itu na mulus perjalanan nabita iganggu ko jin ifrit maka matoro idi nareko tomelo mas sempajang angka tutu tori pakalialiki angka tutu tori paliselese paringarang angka tutu tori halangi ki bahkan napa ki melo mas sempajang angka mena pakaliali ki apalagi kun melo ni mas sempajang bahkan mas sempajang ni ke pakaliali ki koro angka riasang setang kansap. Nah ye pakaliali tahu yang kiasa setang kansap tak dampeng ka pa angka maniasa kansap tasilay satah nasaba makalele tio sange seta miriasa setang kansap peko ki carana ipadero setang kansap napa guru ki nabita maka dekotomelo mas sempajang dianjurkan ibace a'udzu billahi minasyaitonir rajim napa mamicu ki wekatallu kiri tapi carata mamicu Pak Ibu aja tamicu tongang aja akamana makarik ya maca itu sidak pita angka tu biasa narampe gurta makada wat di mato dena to mamicu mak baru mi bawau wekatallu kiri itu poko mak baruki aja na yakbu aja na pakai dodo cilin na suali apa manoko-noko itu ini upaya supaya ero setang kansap wadlingi mabela nari kotomelo mas sempajang. Nah sebab itu koto mas sempajang Bapak Ibu luar biasa tuh kada koto mas sempajang madar riasa ngalewe makada de toga je umat tue madari koto mas sempajang madari makada sian rekan ni je apalagi kokomi bolata mas sempajang Bu puratoni menonton film sinetron dena tori malaya-laya nih pikirannya makanya nangis sebelum mas sempajang kita pat de ijoro ero setang kansam. Nah kemudian selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibendre ko langit pertama siruntu Nabi Adam alaihissalam, langit kedua siruntu Nabi Isa si bawa Nabi Zakaria, langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, kemudian langit keempat siruntu Nabi Idris, langit kelima siruntu Nabi Harun, kemudian langit keenam siruntu Nabi Musa, langit ketujuh siruntui Nabi Ibrahim alaihissalam. Materui Nabi Muhammad SAW
Iya roli sunnah Nabi ta oleh-oleh na tarima Bapak Ibu aja no cerita mana ngi oleh-oleh na tarima ia naritu 50 sampajang. Iya ro 50 sampajang Bapak Ibu li sunnah Nabi ta siruntuk PP mangeronan Nabi maka dia ronan Nabi ne siruntuk Muhammad li suku melau kebijaksanaan aku pengalatala. Nah sabab itu 50 sampajang luar biasa gana. De ucapa umakmu lawisang umakmu nala ni bicu nama kutu sesa de to gaga kwewe lisu ko pe mamelau kebijaksanaan gangkan na lisu nabita mala lisu torita kura talima iena ro lima nala nabita ole mancajitoni kawajibatta idi umakna we kalima lalanna tasasosiwan dia tapi angka perlu teripahas na tong talabikan kahadir maka de waktu narunangi ipamiraja nabita siare-are kejadian nitah bahkan angka rampe maka ada 10 sidih tapi aja no rampe manangi 2 na bawang pertama angka wawang yarega angka kalompo nita nabita sisa mimatanang toripane teru pada ilo na pagalu pa ibu sisa mimata ngasi tori masangki materu pura sinasangki tu si peman nasangki si pane teru ya putih di kapak pewe ko pada toya ko sope madari katalu ki matanang de panang katupani apa magi nala ni jolo serang nara lempe nara nanri balawo de pagagi dupa ya po sisa mi matana tori pani teru makutane nabi Muhammad SAW Jibril ni gaye akala rafanga ye maka de malaikat Jibril iye na umakmu tori angkai masidaka tori angkai masumbang tori angkai bangun mesigi selama tori nonroi mo patawe maka selama itu pula tori mengalir apalange na taribah. Jadi Bapak Ibu ya komelo ki tori pane sisa mi matana pane mataruki maka si boleh-boleh ta pamegewi pasidakata ta pamegewi sumbangata pada fadanna ye masigi tapabigebi patama dita sesuai dengan kemampuan apa sabak magi ye komasigi Bapak Ibu yurusu maka de nabita man bana lillahi masjidan banalahu lahu baitan fil jannah nigi to bangun masigi nigi to malai sara masigi maka ibagungan ibola rilalanna suruga pammasena pongala taala. Nah kemudian yang kedua netai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka tau Bapak Ibu pura si irappa ulunna ipakalipusi pebang pura si irappa ipakalipusi irappa si ipakalipusi bahkan angka to gurta pura rampe maka da angka to de ne rappa di bawang angka to iburu-buru nah sabab beda tuh antara irappa si bai buru-buru jadi angka pura buru-buru ipakalipusi iburu si pakalipusi niga yero tomatana ulunna pegok sampajang yero irapa-rapa Pak Ibu yenaro tori tata-tatangi sampajana yeto siero iburu-buru yenaro taude ena sampajang tadam pengeka tanapodo mabela ki pode pacala makwewe se di rapa-rapa se di iburu-buru Ibu oh Ibu sampajang Ibu ye sampajang itu alirinna agama Pak sampajang alirinna agama nigi tau melo patatongnya agamana maka perhatikan sempajata tapi go sempajata nah sabakapa de tapi go sempajange berarti taruturutungi agamata ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempajanda angka talu perlu diperhatikan pertama sempajanna Nabi ta as-salatu ala waktiha ya sempajanna Nabi ta tepat waktu as-salatame wattue angke mas sempajang jadi Ibu tak dampeng ka as-salatame wattue ya ko Nabi ta mas sempajang jadi ibu-ibu namo maga hebat na elektonge na rekologi botinge kasinna pakilonge asal narate batu sampajang tasalaibion rota yo kaki mas sampajang adi Bu tapi aku majelis taklim je insyaallah na jagai sampajana namo maga hebat na carai asal narate batu sampajang insyaallah tapan asalaiman ngonrona na jokka mas sampajang adi Bu insyaallah sampajana nabi ta tapa waktu. Nah kemudian yang kedua sempajanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kegi monro asal narate batu sampajang mas sampajang bahkan Nabi dalam keadaan perang engke mas sampajang. Kemudian yang ketiga sempajanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu tori angkai mak beri jama ini sesuai dengan tema kita tingkatkan salat berjamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya robere jamaah Bapak Ibu memang luar biasa tuh Pak.
luar biasa faedana fadilana iro beri jamaah. Bahkan makanya Nabi Muhammad SAW perbedaanna tau angke mas sempaja celali si bawa mak beri jama bisa ba'i wa isrina darajah ya dari itu 20 pitu darajah perbedaanna. Ye koloki mas sempaja bapak ibu agi na pego pa imang ya kode palit tisangi na sabak me katutu de na melo mas sempajang alasana dewi sangi. Apa aku tane maka damagi de tas sempaja nasa dewi sangi tak dampeng ka bapak ibu de gaga tau maca simula jaji. Mak guru pi itu na jaji. Nei mako kewe idi toma na kuciaki maguru mega na mako ko dionre maguru ye pale ko de gaga tasad di tonre maguru jokka bawa di macek ko imange assalamak de imange Allahu akbar roko imange roko toki suju imange suju toki mak bere sallang imange mak bere salat toki ace bawa di jolok ko imange pura pimatu napaki makutana aku tanah ni age baca ko maki fa imange aga ko garaka makku age baca na sebab de itu gaga topa ibu maca simula jaj ya apa mi kata mako ke isure mas sempajang alasan na dewi sange agur ki ini pertama. Yang kedua alasan na tau de nas sempajang na sabak makutui nisa sama kada wajib sempajangi maki baca na sempajangi tapi de na pego ina sabak maki makutui tori makada matu pi manu pi baja pi apalagi kong kacara kalau botinge tahu tanya to ke bubu ko berado kampung Belanda miga makoro ye kalau botinge tati asirana loh turi tudang mak jempu narate matu tati 10 sediang kebutingnya pakawi na pemacaramu stasi latu tati 12 kemudian mede ni tahu yang kamu pilih namun nataja gimage melo ilo maparola sisan na matu maka data tolo maparola macesi lo maparola latu ikoro matu si tangana dua na latu koro angka to acara latu tati 2 si tangana manitalu na lisu si matu latu kubulana butingnya tati telu edero na kanasam pajaloro mondro si tudang akuro makelo siaga na sabato baca mema makelo pura si matu makelo yasa ni melo badde yobi menre ma bosara lupa si menre ma bosara latu si tangana pa kemudian medde si matu de pernah teru lepas si jolo macarita lepas si jolo ma pasilolongang na sabamage si runtu ibestina tateli manina pa medde latu matu bolana bapak ibu si tanganan na latu bolana de pernah teru mas sempajang na sabak ni ngera si papasan na nene na makadaya ajak lalu mupi cai rupamu na reko maricai na turun ko pusa mage matai boka matu cakomo de si jolo na sempajang na taja ni yolo cemme pure cemme tama mangaribie dia apa jenang kena sempajang loro dia pernah kena sempajang asara ipa guru ni ko apona maka dapat si jamak bawa nih. Kenapa si jamak ni? Mapa mulai loro nala asra nala tu mangaribi. Dena napa si jamak asanna mapa si jamu madi. Tapi ko majelis ta'lim insyaallah dena corona jaga mana sempajana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sempajange Bapak Ibu Nabi Muhammad SAW nanjurkangi bahkan umuruna anak tapi 7 tahun nasuro ni Nabi ifa guru mas sempajang baka 10 tahun ye kode panamelo de na marigaga iga sarang bapak-bapak tak dampeng kak tanggung jawab tak kita sebagai suami pak itu luar biasa hu anfusakum wa ahlikum nar jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka jadi pak namo pas sempajak kidi narekong kabineta dena sempajang apa demetonang kay suri anak tamakoto Dena sempaja na sabak demetonang kay suri jangan sampai gara-gara ia romatu icalaki idi lapolakai na sabak mage puneki tanggung jawab dan kita ini akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian na sabak mage dena nang kana sempaja keluarga ta. Oleh karena itu maparingeraka atau malabiki sila surah malabiki si pasapasaki ritujuna sempajange ibu-ibu taparingerangi bila kita bapak-bapak taparingerangi anata taparingerangi beneta sareko mas sempajangi ye kopura ni taparingerangi mas sempaja pak na cia mas sempajang idik manibawang melo ki ga selewi atau melo ki ga tambaibi na sabamage pertanggungjawabannya itu luar biasa ibu teto to cakar dulu nah depa me kita masuruga bu melo ki mau melo ki bu maji tama dodo angka tu biasa ustaz rampai maka deko melo ki ye burak bola-bola ulawa ko suruga pak beni lah kita ada
Kata biasa makro, tak ada pengakabu aja lalo. Napatan akan na sakit hati. Ye aja lalo. Biasa waktu tan aku guruta maka dia hak desa aga nasa guruta hak desa palsu. Aja lalo mutori bahas itu. Nika ti cerita ye nika tori mak dawang ye ustaz cakindi-kindi. Aja lalu bu, ya komelo kita masuruh bu, ada 4 kriteria wanita ahli surga. Maka dia Nabi Muhammad SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat shahraha, wa habizat farjaha, wa ata'a zawjaha, qila ladkhulil jannata min ayyi abwabi jannati syi'ti. Ada 4 kriteria wanita ahli surga bu. Yang pertama adalah wanita yang selalu menjaga sholat 5 waktunya. Turi angkai na perhatika sempajannah. Ini pertama. Yang kedua, wanita yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan tidak berhalangan. Alhamdulillah macawi ini bulan Ramalang. Terperhatikan ini puasa tah. Nah, kemudian yang ketiga adalah wanita yang selalu menutup auratnya. Turina tutupi auratna. Ye komasui tori makasingi bawonna. Ye komasui de na poji pakai waju you can see. Ayasa you can see, you kamu can boleh si lihat. You can see, kamu boleh lihat. Lebih parah lagi kalau waju bupati dan sekwilda naik pipos ke Palopo. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda sekitar wilayah dada. Naik pipos pita posina Palopo pamerang lobang posi. Iya pan raseki. Melo yita pak masih sakit. Madosaki. Dena yita upan napasih. Terpaksa tutup mata ibaca astagfirullah napayuka cede alhamdulillah dale lopo ama peringarato ka bapak ibu maka deko aku botinge biasa lolongan ya ko mundangi pacarama ko botinge te jolo iero onron na kasi ustaz na sabangka to biasa nareko angka ustaz madarri aku yolona fa elektonge na patudang ayena panrasa kidie madari apa lah iro aya enange boleh meloki macerama na sabato mita makunre masulara ponco tak de mana ngiro aya melo baca mena pan rasa kie tadang pengakapa iro biasa madari mapatuda kong kaboti tetangga-tangga jolo maka da aja kasih tapatudangi ustase ko yolo na pa elektonge pak man rasa itu tega niro na rekupur ki macerama meloki manri menre toni je makilong elon na cida-cida geri-geri na pan rasa ki melo ki madde de to pana to pura mandri maluhu ki deje gaga serba salah ki. Jadi bapak ibu tak ada pengeka ma peringara kata kelana bigeran. Nah, kemudian selanjutnya kriteria wanita ahli surga adalah makunrei yesi mata maturu ekolakaina. Jadi selama tidak bertentangan dengan agama bu, maka si boleh-boleh ta maturu ki akolaketa. Panguluta Hadijah yeronangi masalah pengala taala na sabak magai maturi kolakaina tapi yetomi tu pak lolonga borane padai benena panguluta Hadijah nariko idi boraneve tolletoni pusipai pada sifatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam megapo je itu borane mako kwewe melo ipune istri masale nalena masalah melo pune istri ma majelis talim da alena mo maaf de namo je sampajanna maka to kasih tanah na fikap jadi komelo ki bapak ibu maka sigi maka siti beneve maka si boleh-boleh ta angka ki si mata si paringarangi. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama Lorialeku sebagai tema bicara. Kita tutup dengan doa. Saya mengajak kepada bapak ibu saudara sekalian, mohon kiranya diaminkan, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi ud'uni astajib lakum. Allahumma intasamtu billah wa da'tu amri ila Allah. Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma atina rahmatan wa sihatan wa salaman. Wa in kana rizquna minas sama'i fa'ansilahu wa in kana fil ardi fa'ahrijahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Anak perawan cepat menikah, ikut janda kawin dengan dudah. Bila ada gerak dan kata yang salah, jangan simpan di dalam dadah. Bila ada sumur di ladang, bolehkah saya numpang mandi? Bila ada umur yang panjang, bolehkah kita bertemu kembali? Balik baulu napi cok terasi. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat sekaligus penutup.